Hiji ni Wero TV. Kathasha mwenye mno kia mutayire Wero TV no tubakona kanya gakwatane abatu ki mubango yonkombosha mithega na rantuko chende cha Jumapili tutiri tukwithira twikuretira mubango yu na rabambire tutiri tukwithira tukia na antu mwanya barabari ki utumiri bonda wa Chembogita na tutiri tukwithira tukiaraniria na ataalamu begi utumiri bonda wibwo kienda bakethia beturutana na tubatire kwithira tukiria kana na ate mtu abatire kwithira kiona o kana njira yathiatite ite njira injia netite kwithira kia nkombo ya ndawa ichi ya mithega na tukerwa ritu interetia kaga Methodist na tuna kanya kana tonete kanya kwithira tukiaranire na mutaalamu wegi utumiri bwa ndawa Chembogita akethire tutariria mantu mwanya mwanya yegie ukombo wa mithega na muntu kwa nkombo ya mithega imbivyo vyongo batere kwa ilio kona njira wetirite te njira injia vile vivyo ndia kethira yochokeria bito inu wa Kinyeru karibu sana Mbwega wisawa Mbugi witawatia bita wa Larry Muthuri na woni bethera ndi nurse Methodist Treatment and Rehabilitation Center au niyo mbita irangugi kwa treatment ki antu betu barabe watu kombo ndawa cia kulevya na tunakwirwo kwithira rwari at least tuki ya werune ukonia ukombo wa mithega meari mwana muntu ethire akia nkombo mithega ndo atina habari twambiririe bwa mbere kaita karatu kuwa addict kana nkombo ya mithega na teto kumaanisha kana mbivyo vyongo ibwa kawini ria tuga mtu na wati ukombo I mithega kana igintu turi maanisha aigita untuburea aichokera maitaya maingi nena musukumo yo munene mono yo kugita untuburea na ndi ukethira atukumbo karate kugita untuburea inya despite ya mantu jara akona nyuma ya kubukita akethira na kunyonchobi na kunyobangi na nyuma kunyobangi mantu jara kugita kana bile bimugitira muri jo nyaketa na kwaje nyaketa na kuthukia family yawe kana mantu ngukewe bado no kaitwa kuendelea no kakwendelea nibi tuga ni ukombo otore tu nya ompuko urantu bagoto ukombo tene ya chunku kedo uri baitira ngwino utikira ukona kiripo na bado no kuendelea nandi nya ndawacha kuleve kana mithega mtu ere tugwe eki ukombo kwa ndawa yu aichitumira no kachumuretera thina maisha ne yawe no kachumuretera thina ngugine na family yawe na bado no kakwendelea ate kumbo tiga kwina musukumo yo munene mono yo musukuma kuchitumira obwo tugai mutura we kiukombo kana kichungu tukugwa addict drug addict yes. Wow na tuambiri twite poyaile na te muntu akailia wewe ngwamenye na kwa addict polepole kana already akwa addict kana nyana ate muntu ambikia kwa ilia mturare around we kinyake families na te bombike kwitha bakele bakona mtu wo ne thirite agita kana ne titenjire kwa addict kana already akwa addict so ipo kiuria kiu mbere ndawa cia Chembogita kana mithega antu pambira getu mpari untu bomutuga as a social thing okugita tukenda tugwirwa kana rimwe tukiathone but kwe ugikinyara tukugona ndiwi nwere nkombo wa mithega iji na nkende kweja na example na ya nchobi I mithega yotumika mono ya antu baba ingi na ginchobi tumpo tumira 4 weeks kuonania na to kwathano utumira mantu ja kwathano kona wina jo inyapwa thipo mwaki umenye wewe already no ere nkombo wa nchobi kana mithega iji wa mbere tuga cat c itatumira cage acronym bitwa cage c mbere I cat no gereti kutiga umitu kutumira nchobi indi waremwa iyo kiuria kia mbere wethera antu baba inginya bara tuna body rehabilitation center jaja bongo ibagiragia kutiga gutumira ndawa iu indi ukethira
bati kumba mtu nethora igeragia wengwa no mantu tukuwa we ukompone pu no kono utegwita bwega no ukageria kurekananio inde wakinya wageria ntuku imwe igiri ithatu kana nyuma kiume kimo wachoka kairi kwina untu bu no geretie nandi nyamutegeri wetu kwira kugeragia mweri kwira kugeragia kiumia inde agachoka hau nandi thro na no kugeria no gachoka kairi menya wina kathina au no kugwatwo kombo inchobi eu boja ire kwina iu igurungamaira anga wanyua no kugwa maruru me kujara ya kuja nontu utekwendete kunywa na bado watachitira kairi kunywa kwi bukarika especially kibaga utumira nchobi buibwa the second thing kana nontu boja ire wa burombo tegera wanyua no kuthoina maruru jau ja nontu botumira nchobi no tukwendete umitumira kana kairinya wamitumira ukaya na maruru kubara ukayenga family ukayenga ano kenda mwekuru kadhukangia into nyanja butegera onyuiteri na te ugitaga wethoro ukamanu ithero ina maruru jo ukadhukangia mantu na ukadhukangia nyinto menyana ndia unyoro kuwatwo komboi icho biu boya tatu kwina guilt ona mtu ageria ndembere kutiga wengwa ukageria nyamweri ukathira kana nya kiumia indi ugachoka kairi wanyuka igwa wina maruru nontu bwao wengo no chokere kairi ara kairi urari no trenda ontu bro gata no kuwa guilty eu after kunywa utekugwa mea ya megia tu wemba uro gita megia kuigwa utewiri tu enkorone ku inya yo kata no kunywa no kaigwa utekugwiru mantu yo kugita no kuigwa ukichi condemn ile tukwa ku condemn kana guilt eu menya nya we kasorone utisa sawa ene no kurealize wengwa onto utibugi indi no chithire au kairi uchithire ono no gitire no nyure nchoki eu afu kwa mwisho kwina baraba ai opener uga kuita log uga mtu akiuga rukiri no monka kundire kamwe no monka kundire tuiri kenda omba witangwe kenda ntuku ibua nando katho unokinyite au akwithira no monko kunde gantu rukiri no monko kunde 1 2 3 kenda ntuku kwikarabuga kana kenda ntuku kumba kurima au no kwati ukombo i ndawa mithege mono nchopi ninye yingi nyabangi nya thigara uketho kinyite kuntu utikuomba gukara utineo kwa thai kuita munde no monka ukire no monka ukuchimbere kwa tho ene nguginya mbere wita nguginya pamunya ngugine injega nyaba ofisine cia no monka akaumara kanyuma gaichita guntu agakunda agakutia kwa tho no kinyite ara utikuomba gukara utina gintu kiu au tuga no ability kwa nkombo ya mithega you cannot live without inya antu betu kana family antu pa family ukarealize mtu ena mantu ya mndugira yakwetho utumbo no gere na geretie aremwa gutiga aremwa na kwetho ena maruru amitumira ga cause distraction ya into na kwetho ena ira guilty eu watumira kambi guchi laumu na kuwa budo kuno ntuba mantu bagitite na nakinyite kiwango ya kwetho na utumira kenda ambiri antuku ewe iyo tuita kuita log mtu ou na utethio na teka wengo akwenda akinyite level ira watukombo karate nio wow kwina bionanilia bia okay physical effects ira mtu ambike kwithira kiailia okay wambailia wende tutikuthiatira ya ngi ya mengira ukailia muntu kwina bionanilio ambike kwithira menyabio kwibio ugategera wininya especially batun tuki iji mbithi inya ture ni kona mtu fulani kuwa okara kuwa kudress ukona mtu ke winya tukiwa mtu na utumira gintu nande bila mitheke gita kibatu ntu bombere gutuma tukachitijira kwa thoi mutundu mtu akarike just appearance ya mtu kumona uaki appearance ya urakari kuma mutundu arekeri jo akura ati guchanura ati uthambia nguo ati kuchange ati kuura kuthamba kungunya ukwigire no kuigwa na kamuriki katithongi no ati kuthamba gintu bombere bra ndawa cha mitheke putukitaira
tuma tukagea kintu twita self neglect tugachitijaniria mantu yetu ja tupati nya kuria gukarema inya ate ona kanya kuruga ate ona kanya ga kurinya birugi na nyuite ate umba kunywa so kwigura gutitijanire kugutha kwi untu bwa mbere ukona mtu fulani one mtu ujo kaitejirite nataka gukia kwaga ibu untu bwa mbere bwajari na ndika mbi ku affect na ndite antu bara pe ukwina batu na ndiku mahau bwa mbere i family ukona family kwa mtu na family sawa ikwambia na ndi kwathukana utomagi family tugeta kingugi akambiuta ngugi mtu akaona mtu ambiutira ngugi ni ambio kuura urote kwerwa na tagukarwa dia mwisho ka enda pinya rungi kiroe kana display na imantu jamoja jau yambira geki uko mbere igeta family na ndipa bukara nabo afigeta ki social setting ya ngugi ni anaro wita ngugi au na dina yoga chinchinya choro kwa tani na choro moko kwa tani nabo but sibra kugita nabo mantu ya kugita ya kunywa bila kutumira yes so wambere how ora mto akari na family no gitebure afu geta na ndingugine na de wangi I health ya mtu no na mtu nya kwambia uchinchi au chenga mono kwa na jau na mtori nya eta chibitari ati ndimi ukona maybe kwibiri munye mweneo na kana organs but organs we ku feel ke later on but kwira bona tu rambere kone mtu na rachinchiri nya kwa nye iro mono achenga mantu ya moja jau na ta addiction ye kwithira ge affect families addiction I morimo jo monene mono nyantiega we morimo wini kana ka we mbumba ojo to monster to ajo tata kimiri kidina kinene mono tu nakio mono iri to affect na inya sana inya drote directly ni indirectly ki mantu ya mengi mono kwa mbere na very important afya yetu nonto kwa tote na afya njega otemba weto kuitangugi otomba kuthoma nya weto imurito otomba kuchwira family yeku watu kangia afya yeku uko affect mantu ya mengi na ndo retera mtu anyuite into bibi beta bya muthukia kwa thoi brain utomba bwawe au mantu kona bamwe bareti rehab muto jwa yote sawa Boya ile kwina organs ya mwili ya tuginya nkoro ka affected liver na mirimo yo yes kidney ikathuka mirimo yo ga treat for a long period of time ikethore inya very expensive go treat na eventually ukitiate okuotige family ekunya tinene na ndi afya ni go affect wa mbere boya ile kwina antu go affect for example ya ana kwa tamu cheri ga kunywa kithomo ukaithira bateo na batumba gwita skuru bwega skuru ya babati gwita kuthoma ku support nya ku fees uteo nonto mungina kana ite bainyo na bainyo bonte bangina na baite eta kwa umukonya muchere muna kunya mwana ora skuru ate concentrate nonto ate kumenya mami arere na baba arere na kana nya tutama motu kwejeta ku babura buinga kithomo kya ana barea ikaketha ikikwa affected na mwana ojo yoto ku expect miaka 10 ijite no ethiro ukethira muciari kana mtu gwatira mugongo bwega jwa ndiguru andinya ana pa family bakwa affected kwa bangi ore ndawi cha midega iko tuchumbura I wejera ki yabatu na ndintu kimbithi mtu rona ba school secondary school no mantu ya kwambiria ya tibugi ore ambiria school ndo ambiria school nara secondary mutego mabwago kawata grade MP ugatire grade MP nya school tumba weta school wenjega ya kuthoma university kana college iko affect performance yeku no relationship nya na family yeku kwa mbiko ya thina na ndi mtura na time ira tu expect antu tu imika tukithagia tumita a lot of effort kima thomo yetu kenda tuthoma tuti vivia tu antu babega babadae mtura mwana ora ai concentrate ndawa cha kulevya na cha muthukia akili atakomba kuthoma na ndi mantu ya kuthuku ndawa iji urethira I afya yetu na kithomo muno
na bunge na buku kwijira mtu wa kitabu ria kunywa interview urithira arichithira aithige mantu jatibugi mantu jatibugi omba kuchithira wengwa ithinene kana karekira bangi thina especially ya wamba mtu areta kuija kenda ona mbeca cia pamwe nyanja ciao start no monke ingiro pamwe no pathauri nyango pepa kende kendo tupanda wiji kenda peta kunywa nyamtu gothe nyamu charinja akende kila kitu nyomba na ana kenda aithroe aona mbeca cia kugura into pipi others pamwe to the extent of nyau ukwendio miri yao kenda you get something kenda ona kantu ka kutumira ka kugura ndawa cia kulevi na mantu jaja wigita iyo kuretera thina nyingi nyamirimo ingi nyankuruki wow ikwithera kwina duration ya kaita kara muntu atumaira ndawa ya nkombo miakwiba pamwe ba onti unyantu ko chiombe maybe mbunya once in a week kana mbunya rokire yake ikwithera kwina kaita kara muntu atumaira ndawa ya kankombo mbere miri yetu ithithitwe tofauti ora responda nyakindawira nguko hospital yetu mbere ndina sinkuendawa miri yetu thaingi ni responda tofauti yombe kwithwa kwi mtu mwe warinywa rimwe uwa kuga na kunywa na okara ati ite muchumbura na inya kure we ukara una komboche control indi mtikani nyamutegeri wetu teto impechi ambere getu pole pole inya u nyoka tikira ura kutokuga nandi ni nkombo nandi ambere getu o nyunya rimwe nyinte nyunya ya maingi uni kanini kanini nande pura mbube kwira antu na inya papa youth yatu ukairwin story ya ati nyunya rimwe aki kana anko fulani na nyunya rimwe na maisha yao ya sawa nonto ukambirio na uchithira tukomboche kuchi control wachithira witumira ya maingi ima kwina papa kutumira tute kurega indi bamwe mbuketho just a matter of time wachithira ki addiction na mbukebwa nchobi kana ndawiji the best thing omba guchigitira wowe nkwa ikurega utake that first drink ewe ukunda ruri ambere tikachobika ukambere bibi ombe gutitethie nonto yo ithero enchobire ambeburu ewe ukunda ri ambere yo nonto kambirio ruri ngi ukunde kaire ruri ngi ukunde kaire au angina nduge ambio chwaga pati bia thona ra pire tu no suzuka kunda na ruri ngi achithira utonyere ndene kabisa wagire mantiro twambirire tukiuga ukona au kama ndina nyeja onte nyete bumwaki na nate mtu ambikia kwithirete thua na number 1 as a family nate ombe kwithirete thia mtu na number 2 mtu wewe ngwa nate ombikia kwithire akichiteithia okay po ga bini kyure kiu nonto family nenya ponko inkubaerewa ntinya woni nyambere mpija ya setup iji na mtoma mantu jaja mpumpe kwa impionko endelea kana addiction nare anja family chetu tuona mtojo ko chiendera mtojo ka kukita mantu jaja nonto nyaba mtu kana nuki kakona njatu ina kwina into ati na utekira guchwa nande withera rimwe family ni utukugita na society nenya society batu tu family ino chimika that society tukuwa society bate kuelewa impiongo kuendelea bate kumenya addiction ni murimo the moment utukumbuka rote kugita untu bute bwa kawaida nande family ni elewe mtura wao bakona tukuwa ege ukombo bwa mithega teka kwendo karaku iperewe imurimo enaju oja mirimo irenge ne wite treatment ne tukuwa iyo tukugire mono antu bakinyero kumenya ati addiction kana kombo sia mithega imurimo na antu ibatrito yes no nde family iperewe bumbere mana bamenya teka mtu akuchiendera ku kwithura situation yeu na kodha pa kombo mutethia mtu yore ki addiction akinya ina rehabilitation center nara komba kuthithura counseling akomba kwa ndawa ya cha kuita ndawa ile mwili family nyeyo ngwe thithura counseling ingi tuta family therapy ile mtu amba gutethia
Yes, bwaja ire ke nuri aba mtu wengo jo ke mitega yu. Kwe kintu tuga ke rehabilitation inge twita Alcoholic Anonymous. Igikundi kia antu bara batumaira na ivendirete na maisha yao batu mitumira. Tuga it works if you work it. Program ya rehabilitation nenya wewe ngo gwenda tumtikana na ndawa cia kulevya. Ibuja kwa tho wewe ngo no kwitikiri. Ile monti bejaja kwibara bejaja betikiritie kwitwa bejaja bongwa na bakaendelea na program hiyo. Na kwina bara bejaja bataka ba witikiria muno and the moment mtu akinyiri aja ukarealize ati o mantu ya ndiragita kana bila ndirera wa ukamate mantu ya mega na de warike kumenya huu uwena ndi itera mwili jwa kunguge kana maisha ya kunguge tisa sawa tuga mtu na work the program it works if you work it wow Denda wandirie mutegire Wiru TV uraumbikia kwithira ikio tumiribwa ndawa chimbogita enya family irayumbikia kwithira ikiona yaka yateaniria muntu ono ntwa ukumakia ndawai na utwire ina muntu ambikia okona na utwe contact cheno ikwega wini ke mture a family ire ku urambomba kwira family na mtu opa kuwa banogiwe baire ipagiteinya oteka bongo bagitite giki kana makosa bo bagitite kaninya mwana wao kana mtu wote winto gitite giki na iba mu support kaire ntukwe mwathani akeja na karingite mtu ure ke ura ku struggle na addiction tuga also keep coming back endelea kuchoka wiki ki recovery kana kuchoka kuthithia program no katethuka ntuku imwe bura bukwendeka maisha ne jaja ituteka kwe nkoro muntu maisha jo iyo minyate addiction aki kwathe ku nkoro tuomba kugita maisha ne jaja nande ukanoga it does not matter maitaja nganogerete gutigana neo umwathani akonekanira ntuku imwe na woni betande Methodist Treatment and Rehabilitation Center no kitangu kente nas na opunto kaenda mbona no ambon yaje ne betande kitangu ke na namba yako thimu 07 98 511 067 07 98 511 067 wega sana kathesha mwanya muno na ntubo wakona kanya kwithia witurutana at least twina weru nindi imbibi fyongo tumbikia witia ilia ukona njira imbitite tinjia na mtu akethira gichotethio na akethira akiagirithia kana akethira kionokio turobwawe so thank you so much wega kathesha mwanya muno kiwe mutegire Wiru TV no ntubo kona kanya kwatana abadu kimobango jo ntukuyerwari uwo kari mutaalamu otumiribwa ndawa chimbogita no kitho kithiatira mantu mwanya yaraumbikia kwithire tutariria ntina mono withiro kionokio turoboku betawini wa kinyero ithiro ina kaitakia